Linda Bankulu. Gosi sigele lubaba aluma ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni unyazi wezulu. Bantwana abahle basezulwini ngowawangidi sibongo endaweni yaseMaqadini ayibonga inkosi. Ngokuzalwa nje kahle ngikhulele eNdwedwe. Mangilapha kulomuzi ngikhumbula ikhehle langikhulisayo uMshumayeli ukhuluse. Abadala la ekhaya bazomazi uMshumayeli ukhuluse uhambe kuleli bandla sewumvangeli wasesibukweni ayibonga inkosi. Zikhonze ezinhle ngifisa ukubonga kakhulu obaba abaphambi kwethu namhlanje nabazali balaba bantwana ngokumela inabasho ukuze kube namhlanje ukuthi kusasa obekuyiphupho lethu mhlambe sihamba eGauteng ukuthi ngelinye ilanga sibone ukuba khona iconference. Ayibonga inkosi. Bantwana abahle basezulwini ngeke singabongi ungalozinde inyanga yezulu umnikazi wenabasho owasakhela lento enhle kangaka. Bantwana basezulwini ngeke singabongi ngokuvikela leli bandla athi kulo ngenye imini mbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwana zenu. Okushuthi bazali bethu akusho lutho ukukholwa uzochichime kodwa ungazange waqalaza emva kwakho ukuthi kwenzakalani. Uthi uzathi ufanelwe ukubonga amaNazaretha nezizukulwane zabo. Uyakuvikela lo Nazaretha. Ngiyafisa ukuthi wonke umuntu omdala nomncane mayithola ithuba zinsizwa nentombi zaleli bandla noma ngathi uphiwe ithuba nje lokukhuluma. Lezi insizwa eziqeda ukukhuluma lana sezenze lokho ekuthiwa ngesilungu i-blueprint. Isibonelo esihle ukuthi mawuphiwe ithuba ulisebenzise kahle usivikele isithunzi sebandla. Ngoba umnikazi walo walihluphekela abantwana bayingcwele. Kukhona isikhathi esike safika la kuleli bandla obaba bethu basitshela ngaso. Mina ngamehla mayisemafishane kakhulu. Khuluma ngondaba ngongalozinde abantwana bayingcwele. Isikhathi sakhe lesi esikusona namhlanje. Amen. La kuleli bandla yathi mayingena lenkosi esikhuluma ngayo esihlalweni. Kwashaya isikhathi sokuthi kufanele kuphume umhlangano uye entabeni. Kwangaze ukuthi kuzokwenzakalani kuthiwa yasithuma unkosazana uManoyi
unkosazana uMaduma webizwa ngoMano bayamazi abaningi yazi sebebaningi abantu abasebancane kodwa bayamazi abantu abaningi uMaduma obeyaza athunywe uNkulunkulu ukubusisa igidi kuleli bandla ayibonga Nkosi wathi ngicela ungihambele uyongibizela umfowenu uDuma ngaleso sikhathi uDuma engikhuluma ngaye uyomdidiyela insizwa zasemapondweni hamba umbizela umfowenu ufike umtshela ukuthi ngicela afike la emzini wasePhakameni uyaphuma umhlangano entabeni ehlangakazi uthi ufike umtshele kodwa uthi uma ngabe ngafoni ayeke wanqunyela ugayi kaTiki wathi uma engafuna ayeke wathi ngiyoyithwalela ngohamba ngilala ngivuka ngiyoze ngifike uthi umfundisi uDuma ekhuluma le ndaba uthi ngathi ngihleli ngabona uqhamuka lo muntu ngamfanisa ngathi ungathi udadewethu nje lo engangaba semehlweni ithi weza njalo uthi wazwafika uthi mayefika uthi hawu mfowethu babingelelana kwakuhle usethi kuye mfowethu ngithunyiwe kuwe ngiphume emzini wasePhakameni hawu dadewethu uthunyiwe ubani na uthi ngithunywe inkosi hawu inkosi sikhona yini kwakade kubekwa inkosi ilanga ngaso kuso sikhathi bantwana bayingcwele uzophuma kokuqala umhlangano uthi wemfowethu mana ngikutshele wathi uyamkhumbula baba omncane lo bekhona izolo wathi ngiyamkhumbula wathi hayi akuseyena lo mgcini izolo wathi sekuNkulunkulu wathi usho kanje wathi ngisho wathi kodwa ngikuthenga ngokutshela ukuthi uma ungafuni ukuza wathi uyeke uyithwalela yini izitsha zafika entabeni yabopha imithwalo lensizwa yatheleka emzini wasePhakameni yakhuphuka inhlangano ya entabeni yathi ehle entabeni yehlisa umfundisi ayibonga inkosi ayikazi umshumayela ayikazi umbangela yavele ehlisa umfundisi entabeni kwasakusuka izinto ke ngoba ibandla lethu linjalo kwasuka izinto wasusuka umuzi oyisiprofeto ukuthi kuzohamba kuhambe kube nezinto ezisukayo emzini omkhulu wasePhakameni bese uyathutha lo muzi inkosi yesibili ulanga phuma sikothe wakhuluma ngalento wathi sengubonile lo muzi esho ukuthi le ndawo esikuyo isincane kodwa uNkulunkulu uzosikhumbula asiphe enye indawo ezawuba nkulu bantwana bayingcwele kuthiwa wayehleli ethi nalapha eThempelini ethi mangeniqalaza abanye ngisababona bathi wayisho lento ephindelela wathi kodwa sengubonile uyalenga wathi lo muzi la uzawuhlala khona uthi uzaba mkhulu niyothi Mananda maNazaretha nawo wande siyabona umuzi wasebuhleni ukuthi siyanda kodwa nawo ulokhu uqhubekile asazi ukuthi uNkulunkulu wayelethe ehlobo lo muzi kodwa into engiyibone kulo July ishayisa ngovalo okukhulu kakhulu ukuthi ithi inkosi sesihlalweni ithi kuseza abaningi ngaphezulu kwenu mina nikhona Bongela uJehova maNazaretha nisukelana zenu bantu abasha angifuni ukuqhubeka kakhulu nale ndaba khona into eyodwa engifisa ukunixoxela yona bese ngidede ithuba ngiyafisa sikufunda ukulalela ngoba ukulalela kuhle nakho kuyinkonzo ayibonga inkosi ukugijima kusizi ungaphethe lutho ngoba uzothi usuphambili kunguma ubone ukuthi sengiyila ngikhona kodwa anginalutho ngigijime kakhulu futhi sikufunda ukulalela uma kuthiwa umuntu omusha akagadi isikhathi akusona uma ngabe usesikoleni naka isikole uma uyintombazana uyeka abafana mawumfana ungathi ukunaka amantombazana ayibonga inkosi uma nje ukhula ukugadi isikole ukusebenzela ukuphumelela kahle ngijabulile mangizwa kuthiwa khona nabasema University of Johannesburg nginabo abafana nabo sebesema university abafana bami bazalwa yimi ayibonga inkosi komunye ngihamba naye kodwa umbangele ngathi ingane nje ayisecisha ngilingane naye kodwa into enkulu bantwana baleli ibandla asisebenze ngokuyiqiniso ngoba zonke ezinye indlela ongayithola empilweni ezingahambe eqinisweni zikufa kusasa
ngike ngaba nenkinga eyangehlelayo ngikhuluma lento bantwana abahle ngithe njoba sengibheka abantu kanje kwagula umuntu osemncane ofanele ube mhlambe usesesikoleni university noma usazamazama amadoda mangifika emzini wakubo lo muntu usenezinyanga ezo4 egula ulele phansi Shumayeli sicela uzosithandazelela lo muntu bayazi abashumayeli hlale nje ubizwe isikhathi uhamba usukhamba wedwa ngishiba njalo ngasekho uye kothandaza ufika uhlabelele uphinde uthandaze ngafika lo muntu sekwamathambo awuyini na kwenzakalani hayi asimazi kodwa wayekhuliswe amaNazaretha ngobuNazaretha wafundiswa inkolo wafundiswa yonke into waze waqala wavunula wasina kodwa kuhambe kwahamba wayeka konke okufundiswa abazali bakhe sangamazi sithe simbona wangathi khona isonto asesasonta kulona esingalithola kahle kwaphela isikashana wabuye senje ay uhleli la khona umfowabo amlamayo uphethe ubhola wendishi yenameli ongaka ugcwele phezulu uyadla lo muntu hayi indaba okudlala uyafunzwa uyadla uyafunzwa ngiyathandaza mina uyadla yena wamfunza umfowabo wamfunza lokudla ngeke ukuqede kodwa lo muntu wakudla wazokuqeda kodwa ungamathambo empedeni hayi ngithandaza siqede abalisa umfowabo athi angisakwazi ukwenza lutho nami ngihanjelwe ingane encane umakoti wami uthema kufanele isikhathi ukuthabelethe yadlula ingane emhlabeni uMshumayeli nawo amatshe la emva kwendlu kodwa nayi indaba engibhekene nayo thula kulalela ngithi bantu abasha asifuneni indlela zokwenza izinto eziyiqiniso uma kuukuthi esikoleni awuphiwe kakhulu kodwa zama nangezandla zakho kube khona into oyilandela babazali fundisana izingane ukusebenzisa izandla zazo ohlala emshinini ahlala emshinini ohlala ebhlalweni ahlala ebhlalweni zikhona izandla osengadini abesengadini kunokuthi umuntu ahambe ngendlela engasiza kwaphela 2 weeks kwathiwa Mshumayeli buya lo muntu isimo sakhe ngangathemba ukuthi ziyophela insuku endini ayi bese ngibuyela sengiphethe ibandlane elincane ngithema ngichaza lento ebandleni abantu bayasaba ukungiphelezela mangichaza isimo salomuntu ngihamba nje namadoda ambalwa nesibindi athi mangiqhamuka ngithema ngisemnyango ngaxwayiswa kwathiwa Mshumayeli into ozoyibona lana ke sicela ungethuki tshele 2 weeks ago lo muntu bese kuvele kwamathambo la emhlanje unembobo kuvele ithambo phakathi ngase ngisondela kwathiwa khona izinto ezizoqhamuka la Mshumayeli zingathusi badwana abasha engathi bese ngafuna indlela eziqiniso zokwenza izinto sekunelwane eziqhamukayo ezithi eseyishanelwa la endlini ngase ngisondela kuye nokukhuluma akasakwazi ukukhuluma useyankwankwaza mangilunguze emlonyeni zigcwele iduthane phakathi emlonyeni hlela umfowabo la usebambelele ekhanda asakhulumi akasamfunzi akasenzi lutho kwenze njani na hayi Mshumayeli njoba sesikubizile sesibuya ngisho enkosini baze bafike enkosini ngikhuluma ngonyasi lwezulu bantwana bencane awutheni inkosi ithe inkosi asilande wena Mshumayeli uzomthandazela lo muntu uzomcelela indlela ngoba akafi nje thululane lento uthema ekulela sonto lakhe kanti laba abantu bazothi kuye thatha lento uyaphilela sathatha lento saphila nawe thatha lento ikhona ingane encane egcekeni kini wathi ukhona umkamfowethu ngibona ngathi khona into ayiphethe ufale ngane yomfowabo nje lo mhlalelo omfunzayo kanti ubulawa yinyoka zakhe hlela umfowabo
ubeka isandla ekhanda uyakhala. Kwathiwa Mshumayeli sekuwena ozokhulula lo muntu. Kwathiwa musumthandazele umcelele indlela ukuthi icala lakhe selothethwa ngale. Akoda akahambe la ngoba umhlabathi kudala umlindile. Kodwa uyamnqaba lezinto uthane nalezilwane zikhomba ukuthi isikhathi kudala sishayile. Sesingagula abantwana sibancane sigulele emanyaleni ngoba singafuni ukuhamba ngendlela yeqiniso. Asibambeni nabasho iphethe ubungcwele bantwana bayingcwele. Iphethe iqiniso lelo Mshumayeli azisuma likhulume nabo baba kuthe mangabe iqiniso lingekho la ekwenzeni kwethu singabantwana bathi ake kume kancane into engiyibongayo isineke sabo muhle umuntu othi mayinto eyisolile futhi nikhombisa ukuba abazali beqiniso bo baba bakhokheli bazali bethu ukuthi mayinto ningayiboni ukuthi ihamba ngendlela okuyiyo nithi ake nime kancane siyilungise iziqonde. Namhlanje ngiyabonga ngoba ngibona ukuthi engazathi ihamba la iseqinisweni khona. Ukhula lisiphukile namhlanje. Ayibonge inkosi. Hayi bantwana bayingcwele. Cela ukwehlela ngezansi. Ngibonga ithuba inkosi kusenikuzweni. Jabani In the Bankulu.